waishilizi wanzani wa hele daho la Tropique FM, la station du soleil. To sana salamu do za hanyu ze jani muzonsi pia ikao nyudunga matangazo ya hele daho la Tropique FM. Si usubutiri mwambiani ukako zijo sirini ko zijo tataya sojo kadhahir ze mikro za Tropique FM ngazi pepe yao unu inate de la République ya Singani vorchwanda rambe mani maini asihazi hauhusi shiwari ya ugadile lazima arimikeni ze haki za kibinadamu. Leo tarehi 8 ya Septemba mwaha 20 ngari tosao ze hukma na hushukuria Mwenyezi Mungu waranzao kao wa Johanza wadori wona imakatianu reheya banu wandikao kwa turanza wa Johanza ike imakatianu rehisari la dongo ngari wabushiria khairi na salama na amani rimambieni ukaya tosa na salamu do za hanyu yemenza amri Mwenyezi Mungu shati mwanadamu kashindia dhuru mbamru ichoka yonsi pia haini mbaba hanu ikao mru ngeye ilazimu mriameke ukaya shukra na himda alhamdulillah rabbil alamin ngamtosoze janibu zozonsi pia ngamrengweshwa bashina mina madame Ben Swaiba alfamzembaba wa he Comor actualité habari za Comor chaîne libre de Comor Info Facebook FM ya telewani Ali Abdou Mkuba ulio Paris, Grand Notable Abdallah Ali Najim, Grand Notable Ali Mbaye Paris, Grand Notable Abdullahi Maisha, Grand Notable ikao do koudunga matangazo ya hele daho la Tropique FM, Mama Ilma Paris, Tina Amada Salih Paris, Madame Docteur Dada Marseille, Madame Ahmed Dikero Kopladi Badruddin mandishi jimla wa hele daho la Tropique FM. Rambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Arshad Awad Asma Tosa na salamu alaikum salam. Zijani buzonti pia ngari mtosa oni rimwambia nukaya mada nzima de ariantibanu rujo renga dakika za huwaza iri sinzi renzatu. Mwambia ni juzi ukawa ubishi uroha wa ubishi usa uroha voti ujorewa a partir ya le 14 janvier 2024 biidhnillah ubishi uroha akabatimza code electoral isa ishemeziziwa mada ya rihansibanu do moni sanu kaze janibu za siasa za hisa za jifuta zilio mabangweni wajivumbia ngarujo mwambia ni ukaya haini warungu ambao do ndao watu ritowe ze hukma za hatu no uwezo no pezo wa macho ikao ndizo sisi Tropique FM, la station du soleil rionao osonima ya juzuru al-kamari muntahida haruma eze voti za 2024 mashababi wenji ngwa hisabu lwao hukaya ngwa johu minyezi twa hasibabu ngwa johu remwazindo mashababi wenji ngwa unisauka johu azimia ridhuru wanrikao ngwa johu uhima wari bohe ze voti zinu risahili Mwenyezi Mungu yodeze plans ilio haruma juzuru kamare makatinda anuayo ye parti serse wahimisa mkonsi wa usiku wa jana. Siku wa jana ikao wahimisa parti serse waonisa jirma ya hao unu foyer de femme garjos butirambe okana wareponde wanadamu wende kwa jenda sha huonisa le picha wanadamu wende hauonesa mbundumo wa hao. Tropique FM ngari onisao hosonima ze partis jo zitekeleza banu rimambieni ukaya ndongodo msutuni walio kinyume na Colonel Azali Asmani walio na ze parti za hao ndongodo msutuni yo hisa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dawam wek yeserse danda waonisa le turula ojana waonisa ukaya hazizinji mbabititi shana zikubaliwa simambiani kama dansima yani hansibanu basi ndege wana dakika waonisa ukana amini izo kao sisi nizorafanya mbabititi chana mzikubali mrudi mrinike wa uaminifu
wajodo wa Komor waume washe mashababi kozijo hujazjo kasirin kozijo tsataya stojo kadhahir ze mikro za Tropique FM gazi pepe yao hunu inate de la République ya Singani portwanda rambe mani maini mwanao imahala nazingiziwa ne mina nasi inune hawa njema inu na dundi litombo huni bishilia banu ivakansi kaundori ifanya hunu Komor mbabititi shawafanya mahaminga wajiwazizaye maha wakomori nyide mwaishia na wongwa tsinzao wahenda hautsaha beshelea la saya ili waje warudi warejeziwa haruma pouvoir ya hao inu domva wahe parti serse imana wahimhu wahe daula fakhamat ar-rais al-aqid Uthman Azali nuru al-fatwa haonesa ya hutba ya intina itarajam haonisa upole ne zendongo ikandizo uowo wafanya mbabiti tinyinjisha wakomori ndo mjuao shangwa dhibiti ukaya ngwajuhanza ani wameya ngwameyao wajuhanza warudi wanjie haruma esafil awal 2024 mwanike uaminifu tena wa dele nezi ya hao waonise mahala ikado wanzao warudi tena wakomori ndo mjo ureponde mashababi ndo mjo ureponde wazaze wa hatu ndo mjo ureponde wazee wa hatu ni domjo ureponde hauka ndongo dom sutuni yode anwani raibali armo mpango watu oskale wenu rambenge nyao ndongo dom sutuni letasi humedi msaidi haruma iparti ayambao radhi ikao iparti inu mimi tika ufikiri kabala isairende haserse anga mambo mithali ya ukai radhi bala ndizo radhi ngiyo waonesa ama watoro habotasi wakahunu le moroni watorudi waro hatena wende haruma foyer de femme haukaya ye parti tikahui nikapicha ukaya ihisa ngiyo serse ama umedimsaidie haonesa ukaya ngebidi urilelese votido msutuni bwa Komori votido msutuni bwa malidori votido msutuni nywandu ikaunga mremawe daula votido msutuni nywandu ikaunga nyiharume daula asihazi hauhusishi wari hauhadile votido msutuni bwa Komori votido msutuni nyimloho mijini votido msutuni nywandu ikao ngamjokoka harume mijihanyu mjoko reseve watukufu wanu ruwaremawe daula ruwaliyokao ngwa harume daula ngwa monisao nile turu ikao nilo wafanya votido msutuni yode anwani Tropique FM waibali ya usukwa leo inu tarehe 8 ya September mwaha 20 wo region rao hunu inate de la République ya Singani ritosa oroaranza oroatoranza yu ila washaka mgude hamba hukaya haini mrungene personality yae haini mrungena anesheo ni wakati Mwenyezi Mungu hantiza mru hatangiaji ya daye mru ye macho ya mzime le kalma do wakati rjouzi yabanu sha wallahi shiumbe izonrabo tosa na salam votido msutuni nyoru kaunga nyiharume daula mwanzo mrejei haruma ya daula mnikio uaminifu ni wa Komori ili mwendele hata 2030 votido msutuni nyoru ikaunga mremawe ya daula yoni anwani ya leo karti haruma batani na mafele waka na mchindo wa ubatwalifu na ujufumuo wohari na mnamsomo la votido msutuni wakati ucha simambiani kanga bondo walio harumaye daula ya Komor kwa jaka uhisi uka 2024 gujo huja hawaswili ariolo medi msaidie banda borlio harume parti radhi haonisha ukaya na mrudi tena hakana wananya wamjilia letasi hula le moroni hamba wanua nama umedi msaidie waziri wa ledima no ulozi haonisa ukaya ngabo wandu ikao wahe parti radhi ngabo wandu ikao wowo njua watukuza na ngwa aminiuka wajuhumika aminifu ili yarudi yaendelea jake waziri
2024 hauya shangirie yezi ya al-Aqid Uthman Azali au pouvoir hata 2029 votido msutuni wa Komori voti ujokonjia wa msutuni wallahi ujokomwana Mwenyezi Mungu Ghafurur Rahimi wakati ajokotoa kadi ya hahe yambe bismillahirrahmanirrahim gamu mikoni aminifu bomru fulani ubele aminifu unu heshidan shonao herahani onao ekahuni wasilisha Ujuondawe na Mwenyezi Mungu ekakuja nifanyilia jau ujuondawe shaizona amini umimi Tropic FM la station de soleil harumezi bimo jana na 904 megahertz voti dom sutuni shati mitingi nene si wanadamu wenji tosa na salam parti ndaru naziona zihisa zijihudumu harume miji ya hao msujua ngazijohendelea harume emiji ama safari ya leo ngabajo kanani njuse watukufu mdunga wa matangazo lazima rionise waandikao bao wala misi wao ze amini waandikao wandu warenge dhamana waandikao wahisa warenge dhamana za daula haruma ze voti zinu wallahi wahisaba njia ani nabehinti ndongo tseinu ngabo banze za parti miji wajokorenga mesure za saza njia hukaya waandisao hitima hauhansi eka parti fulani wanje wa deleze wa hansi rangu yemrujo badili peve yemrujo renga mru havotiza mru yemrujo kaza mru ndabo kawai havotiwa Qur'an ngejo samba kana parti okay timwabiani kazinu parti abo yode mana natendeza bangu watukufu wanzani haruma omkonsi wa mbuo kirasmi masuala hangu samba banvi ya majeni labda ngwajo hujuhamuo na banvi ya majeni ngwamze waje wajuse wananyao muo haukayaze voti za unumaha kabati mtezo ngabo ngabo msasanyo haukanga banzo barewa vote wanziwa Komor yani kiwa wa usukani ya JNDS de wanziwa Komor abengengwa sahiliu wahenti osoni mwa Mwenyezi Mungu rangu ngewa jewanjie haruma ze voti zonga mjo uziona harume miji ngamjo uziona harume mabavu ngamjo uziona haruma ze parti wahansi umishinzi ya Qur'ani rangu haukaya kwatu amini uka ngabo wanazijana ikawo uhulwa ngabo amini uka ngabo wanazijana ka uhulwa ngabo anduboko wo detourner peve ngabo anduboko wo ufanya yode shikomori ani da siwasi wa Komori waoze parti watandrongo nziani ngwandeleao thumma ngamjo mabiani ukaya izo ndongo uko mkinia ngazo ufanya ukaya wa Komori wanazijana watiti mlio bane makatiano ngabjo mabiani usiku rakahurema mrehemlwa Abubakar bwana gouverneur rahmatullahi alayhi yaboti ani yare mabilete za kweli ni mzee Sule Abdul Baki ze politiki zafanywa wakati hiyo mkini hawa nwabao wareisishe wasahili hosoni Mwenyezi Mungu ngambayo de mananaba Mwenyezi Mungu ngudo jailia zenongo zino batike majeno wajohujuhamuo bandi ya 2024 ngondo haukaya wa mseto watio ya wafanya mseto amjo mikane za fanyishia tosa na salam mana mshohangu Abubakar Nurdin ikao miuhu tosa ujihundao pari mingoni mwandu wako usaidie Tropic FM ahea ngamuhutoso mbaba wana ngamuhutoso na ubushura khairi na salam singani de la Republique inate usiku wa heze voti hizo Chekali Bakar Kasim shefu wangu ikawa haka kandida harumema gouverneur haka ushindana mzee Sule Abdul Baki ikawa ushindana na ezi ya fahamata rais Colonel Azali Asmani mrehemlwa bwana Abubakar bwana ikawa halala vema biidhnillah vende ba preparewa ni mzee Chekali Bakar Kasim shefu wangu ikawa maisha yangu ngamjosibutini mabionika mru hudungana na mru ikaliunga sina maisha baada Mwenyezi Mungu yediye ya nyongo wa Chekali Bakar Kasim alhamdulillah henda hamwambia bandi ya
rishindwa sisi wandu rakaustene cheka Ali Bakar Kasim haruma wakati waze ema guverneri ya mwando ze autonomu zinu za kaujazizima magari hulao kart za telefoni wakati odeze kabini zilomo mijini rizeneze haruma enti singani 1 singani 2 singani 3 singani 4 mananga sina biro 4 labda ngari wazao asaseri wa hatu wa president wa hatu banda mwaza wafanywa gishe special na rele za telefoni ikawe daula kwa jazijua direct singani Bakari haundu kati singani 2 mzee Swila Abdul Baka haundu 4 warealie ne Tropique FM la station du soleil rirengwa ranguila saya shenda richilwa ndani side rakautu waze voti za mzee Swila Abdul Baka Tropique FM la station du soleil he hanywa hatu inu tosa na salam naam masufika unu mtezo matangazo ya nurlo nao yanu msi mtezo siswanrudo jare tantone wabanu daula kwa jachua ze karti za Comore Telecom zihisa makarto zihisa ya daula kwa jazijua atairele yafanywa anye ate branch ma telefoni ya bewa kije Hamza Swila Abdul Baki kije wafanywa rele rabesha wa Tropique FM daula kwa tuzijiwa sisi rirengo rihantiwa si watangazaji wa daula Tropique FM rilabiso amini rihantiwa bayi haruma 5h hanywa hangu rinose mimi tosa na salam rinose na mangarjo unose ze voti garjo toa garjo libere ze voti za Comore serikali kwa tujue serikali ya Colonel Azali Asman fahamat rais kwa tujua garjo kozitwa namnaje haukaya yensi yinu Arafat Ali Yusufu wakanti ukama nama wa alaikum salam Manama Arafat Ali Yusuf wakanti ukahale ze votie kazende zito la radio Comori walabahi kabana peve kabana indi na daula do tsoima bala wambe hukaya president de l'assemblée mzamani Burhan ngotuyota hawa yewa ahundu balabahi bahi wallahi sizer randi saze mimbar randi so nikiwa atogobeshewa hula rebeha atogobeshewa hula rebeha dikana telefoni za saya Juma uparo anopulwa ngozi ganyiswiri izo mabao ganyiswiri ritowaze voti za mzee Swila Abdul Baki bayo waswili 9h30 à 10h radio Comore wabaliliwa ze PV zanguha o assemblée wende yemhu wa daula Colonel Azali Asman fahamat rais Aisha ze voti zalisotolwa hapara wao hawambia uka namzie ba mintutaha hila tutaha damu ngamanzo amani hentinu Bakari hashindwa Tropique FM watoa ze voti tosa na salamu doza hanyu rizito wa ze voti yabodo wakati yo fatuze haba haini kao haini mwana Mkomori ngena revanche au sahabare wa voti za kweli na amani na usalama baiti ya baukaya baadhi ya raai ikao yenusumbiani ya hea wansijuban ukohurinuka harunikia zendongo timambia rikangabo parti za saza jihudumu wajohan desea suma zinru na hubeha ikaze voti na zolo za gabili mwana Mkomori shababi mshe ujo trafike peve havoti ya mru ndemi shwara hatu borlo mani maina yanu mani ya marindi mwana Mkomori ujo trafike peve mwana Mkomori ujo ka mahala hafanya mseto roala biswaze amini watie kabambonzi wazinike yemhu waheze daula za hao umma Mungu basi la demana nabauka mkini ngabo wanadamu wajo ujuhamuo mkini ngabo wanazijana wajo ujuhamuo mkini ngabo wanazijana wajo urema wananyao zinru haukaya ze voti ngawanzo zirewa na ngari amini ukaya daula ya Comore uamba ngwanzo arese ze voti hanzia za haki
na ukweli. Bandari fungu ya madayinu rimambia oni bwa tukufu wanzani ukaya mratione mwana ya nyamru urendo na hii hamranti na mwekeze na mwambie ukaha upolevu utihibe utifanya nongo choti ndiyo ba uni kwa pumba la mali baga sina 2024 garora 2030 ngabo wakabanu ware makolonel Azala Sumani wafu ngabo wakarume daula wafu jabo konga mjoka yabo gari joko ufa na mjo ufa roa liyo harume daula roa mrema ongwa jo ufa shababi utikubali wadala usoniho shababi mlo mijini na mkihashiri ya ushangirie daula na amini ukai hakinei daula ngevoti wao ni janibu fulani dei ngamrumio inu wandu wakangwa remawe daula shababi uhimili yao wandikao kwa remawe daula amini utifanya ndongo icho tindiyo ubalasiri za wandu huende hufanya trafiki ili uhunde pato banga mjo hujuhamuo nga mjo hure mazinru monsi ekatinda unu kiyama haini mrungu jozisiwa ama Allah zanongo nzambe wabanu wonti mtezo haini mrungu jozisiwa kauso kaburi ni hula ngoni swa udo uhibi voti uhalalisha mru uhibi voti bo fulani hufanya jao utrafike peve hufanya jao na woti mtezo na bala unikiwa 5 million 10 million 40 million mapesa lango joko ya ranti majumba lango joko ya ranti sha eza kweli le vrai maison do bonti ba do bonti de nyumba kweli to sana salamu do za hanyu Garlindao ye parti jua bwa tukufu wanzani mdungawe na tangazo ya Daula Tropique FM la station du soleil harumezi bingo jana na nne si wanda rumeze naturel za tuborlio hunu shambani hatu harumeze siège za hatu inate de la république ya Singani wanga sima républicain Singani wortuanda rambe mani maini ngasima républicain rangwa katina tumdu wangu Singani ngasima républicain haukaya hunu mahala mji makhsus wa dini mila ustaarabu utangazaji tarehe hiyo na mkani banu bwa Komori tarehe hiyo ya mzee Sule Abdul Bak tuona mrubanu ajibanu ya benguri shangazo hindi yazo ni amani kwa mrongo banu ni maslaha kwa mrongo banu ni adabu gorongoze daula wanike adabu yao gorongozo wanikangware mawe daula wanike adabu yao kada jabanu jirdote ha rufanya mafele waka ye parti orange watukufu ndani mlungawe matangazo wajo huvumbi harele mbakatirendao wajo huvumbi harele wajo hanti baba la mitingi la halijofanywa le moroni kao aningaljo disa wa Komori tena ya fatahu ya razaku ya alimu ya habib ani zevotizinu ngazuka ani bwa Komori zevotizinu ngabwana damwa jo ujizisa ndo obi ujo koshinda ye ndo obi wanziwa hakahani mbaba hanu ujohenda haini mitingi ujohenda ngejo hufunga ekadu harume daula ngejo hufunga ekadu haremawe daula ngwajo hufunga ba hizo nazo ni mwambie ndika mrudi mrejei votido msutuni bwa Komori yode anwani ya leo votido msutuni parti orange ngwajo hudisa wao ni sejirma ya hao mahaminjikao wakanti meziminjikao wakanti sha ngwajo hurongowa le moroni harumansi hundaruba mkoti mhu to sana salamu do za hanyu ngarondora changanye falki ya he siasa yeze preparation za heze voti za 2024 nrabo kweli e position ngwajo henda kwa na henda bitaku wallahi ngamwambio ni ukaye nyondo mlo harume daula na mji prepare ba wala wakana plan B ana B ngwarumi yao ye B makatianu ngamina uyakini kangwa junja mazevoti kwa na humbata kwa na ubata olio ya hamba haki bana humeji msaide jana woni sio ka ufanye apelu kaya ka narilelese waowo
warikangwa mremaoni wamba kamna ulelesa ekweli enrabo votido msutuni yode hawa ikaongevumia wensema katianu haruma emabangwe haruma siasa leo mfumbili tikanzani hebanu ni mtoseni ni mikeni zeminueti ko mikani haruma le daula Tropique FM la station du soleil haruma zibimo jana na ne 104 kaya ze votinga jo surveillelwa yuila wa shaka ngaba jo huka voti jo rewa premier tour na deuxième tour yuila wa shaka yuila wa shaka on doit la surveiller ze votes za 2006 wajo huja do la komanda la udongo uliza ngamono nsika ulaya ze votes za 2006 baka komanda banu udongo ureuha aho bandarini ya moroni banu ngujoria rejei ani meli iko uja zamba meli ikayo uhumisi abo bandarini la moroni yabo iko uja zamba chien alma chien za peu haini mri afanya trafiki watoka homrenga bala wende wa mtaru mebato hiyo bayat gorola firo dzima abo nimba nzima abo ngojihunro hambaye mahala wafanya ze trafiki oui izo des préparations zifanyi wao izo des rassurer ikao zirassurer wao hosonima ya communauté internationale hosonima ya daula ya Komor ukaya ze votizo ngazjo uresewa harume daula ya Komor tena komandando la mbaola votido msutuni makomanda wangu wajo huja wajo hansi wa bandarini yeulo na wandu yeulo ujo kwanziwa ewanziwa ngarjo humona kampanyi ngujo nziani kampanyi ngujo ndiswati hale ba shakabati ula mtezo ula wa ufanya za estimation za ukahindi hat ngamjo uona bwa Komor watukufu mrangali yao ukaya hate daula wao wajo utoa zenkaba wanjie mwa mijini yao ukangwa nzore jezi wa daula ngamjo uona wandu ikangwa rema we daula wajo utoa zenkaba wanjie harume mijia hanyu mwanike ba amini ukaya wajo uwezen sinu yode namna cha politiki ya ukaleo inu zilo harume zitwa na mreti ba izo revu na mreti ngaba jo rewa voti jo surveillwa ne dunia sojo kana tamba mtezo bwa Komori abenge voti do msutuni gari to sao wandu ikangwa wa heya banu ngwajoko partage miso ya hatu amono emanama ikao yeutukuzale daula Tropique FM ngone mo ushinzi ani mwana madama medikero ikao emakatinge banu tim duwen ko mvumbwa mara yabili ya raru shala dhimuni utose ya hea pari di mabieni ukaya wa Komori watukufu mnunga wa matangazo ya daula Tropique FM ze dakika za hangu zihisa kwa mihonze kamkatuma lahoni hanyu surtunda nyi mlobonze ni mikeni za nyumeni mjue zijirio wakazi roaremawe Tropique FM roandremawe mimi binafsi waishie wadoni uona na humambia nukaya gaujo huvulia bonti janvier 2024 ngari njao maze campagne premier tour le 14 gaujo huvulia bonti sirongoze shababi utire mazindu sirongoze shababi ikahufu uzisiwa ndongo njema utini kwa mapesa amini hufanya mseto zonongo mbili sirongozesha babi uhimilio ya daula sirongozesha babi uhimilio ya himilia uwanzo towe uwanzo walio harume daula ukatenongo izongo joni siwa wa usisi wao hodarani sirongoza e cadre wa usisi wao hodarani e dernière minute wakatila ndongo ufanye chao etwazenzi bo usisho kabrini bojoni siwa PV wafanya wadhulumu leader fulani bojozi siwa wamswahafu walaba
ngojonzisiwa ngojonesiwa udowo hamade namna inu wakati usiswaho kabrini hawi ngojojuhamuo ngojore maziru juhemuo hato wakati ridikao jo hisago so kabrini ngojorudi uonisiwa izo wafanya abengetikanda noniso waswa wokaya ze parti gabo parti zinji waisango harume mipango inu sawa no wakati ra kauheza mzee Suila Abdul Baki ya ramika ze haki za hahe wajo hendele ya naudo soma zinru na uhansi nye shahidi gewa njie haruma ye ze voti timambia ni ba watu kufanza nukaya komanda anile zila komanda za rewa 2006 za kauhansi muhishimiwa Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ngwajo participe na ze komanda hizo gazo karbe bandari ya Moroni haini mjofanya mtezo aparisiwa gujorwa Firodzimabo ni komanda mzima na ngujo hamba wakati yo inshara 4 ya hisa ya mparisa tosa na salam utife hapato ujokoli ranti utife hanyumba ujokoli ranti utife hagari jema ujokoli ranti he haki do na ani ye haki dio ujohi presente hakke dunia inu ngarjokolawa na sekarlawa ngarjozi swazora fanya rangu ema rais rangu ema ministre rangu ema assesseur rangu ema president wa heze biro rangu walio homijini tosa na salam na mboni sani hukaya ni warumishi wa serikali wanro hazi wa serikali ekam amrishiwa mathalat mtu parentesi bana ekam amrishiwa ndongo na mzifanye mke haruma the order haukaya voti do msutuni bwato kufuanzani mduga wa matangazo ya Daula Tropic FM dakika 20 zikule na hutosa zichanibu ikaongware mawe mhu wa Daula ngamwatoso na wabushura khairi na salama ngamtoso ye gouvernement ya tedelwa ni Colonel Azali Asumani ngamwatoso na wabushuria kampani njema ya khairi na amani na usalama betina marisiza yode namna na heya bano Tropic FM voti do msutuni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kozi jo huja zijo kasirini kozi jo tsatsaya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao asihazi hauhusi shiwari au hadile lazima rimekanize haki za kibinadamu. Voti do msutuni shababi utijuhemua shababi utitrompewa haki do na dungwa tosa na salam do zahanyu marhaba.